Última hora, o xulgado contencioso administrativo número 2 de Ourense ven de darlle a razón ao Consello Xeral de Colexios Profesionais de Enxeñería Informática, anulando así a convocatoria para a provisión por sistema de libre designación do posto de Director Xeral de Innovación, Tecnoloxía e Intelixencia Artificial. Desta maneira, Juan Carlos Fernández Fasero perde o seu traballo. No fallo do tribunal podemos ler como xa se está a converter en costume cousas fascinantes. Si observamos las bases que rigen la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Director General de Innovación, Tecnología e Inteligencia Artificial del cuadro de personal directivo del Ayuntamiento de Ourense, en las mismas se recoge que no se requerirá a los aspirantes la condición de funcionario público, en aras de garantizar una mayor concurrencia que permita aplicar de forma más eficaz los principios de mérito y capacidad, teniendo en cuenta la escasa implantación de forma sistematizada de puestos similares en el ámbito del empleo público. Es decir, se parte del hecho de que se busca abrir el abanico de posibles candidatos eliminando la condición de funcionario público, buscando así ampliar el número de aspirantes con el objeto de primar los principios de mérito y capacidad. Esta supresión de la condición de funcionario público se justifica básicamente en el hecho de que no hay puestos similares en la función pública. Sin embargo, estas afirmaciones entran en contradicción con los requisitos exigidos a continuación en las bases, dado que si se está haciendo referencia a que no hay puestos equivalentes en el ámbito del empleo público es porque precisamente se está buscando un específico grado de especialización inexistente o muy escaso en la administración. Por ello no tiene ningún sentido que no se exija una titulación específica, sino una titulación universitaria de grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente. Esta ausencia de titulación específica colisiona con las características muy concretas del puesto. Es evidente que las funciones del puesto demandan unos conocimientos especializados y concretos que no pueden ser cubiertos por cualquier titulación. Las costas de la parte actora serán satisfechas por la administración demandada, señalándose como límite máximo de la condena en costas por los honorarios del abogado la suma de 700 euros. Pero este non foi o único fito na loita do alcalde contra o caciquismo e a corrupción. A principios de ano soubemos que o flamante director do Centro de Intelixencia Artificial é un vello coleguita do alcalde. Pro nomeamento de Juan Carlos Fernández Fasero como Director Xeral de Innovación, Tecnoloxía e Intelixencia Artificial do Concello de Ourense empregouse un curioso procedimento de selección, un proceso polo sistema de libre designación. O Concello de Ourense asegurou que resultaba a persoa máis axeitada entre todas as candidaturas. O Consello Xeral de Colexios Profesionais de Enxeñería Informática presentou un recurso contra a convocatoria da praza por non exixir unha titulación específica que tivese unha mínima relación co traballo que en teoría debe realizar este director xeral. Segundo puidemos saber, varios dos outros currículums adecuábanse bastante máis ás supostas funcións dun alto cargo que cobrará 62.000 euros brutos ao ano. Fasero é licenciado en Física, foi concelleiro do PP en Arnoia e xerente da Axencia Galega das Industrias Culturais, nunha época na que gañou o cariño e o respecto do sector. Logo abandonou este posto para ser director da zona noroeste da SGAE. Foi cesado deste cargo cando se soubo que, baixo a súa xerencia na Gadic, a empresa do daquela director de SGAE, Antón Reixa, recibiu unha subvención de 140.000 euros. Este cese motivou a denuncia de Fasero contra a SGAE por despido improcedente. Un xuizo que gañou porque, segundo a magistrada, este pequeno detalle non supuxo a transgresión da boa fe contractual, porque, pásmense, a decisión de contratalo en SGAE foi anterior a concesión da subvención. Esta sentenza obrigou a entidade a readmitilo e alí estivo traballando ata o de agora como director de comunicación pública e rede territorial e director comercial. Pero, aínda que non tiña ningunha experiencia relacionada co tema, a idoneidade de Fasero como director xeral de Intelixencia Artificial é evidente, porque ser amigo persoal e extesoureiro de democracia ourensana debe dar puntos. A amizade é unha cousa ben bonita, como nos recordou o flamante director xeral nunha carta aberta tras os primeiros abandonos de concelleiros e concelleiras díscolos e díscolas. Conozco a Gonzalo Pérez Jácome desde hace 41 años. De hecho, es mi primer amigo en la ciudad de Ourense. En el año 2001, Gonzalo nos juntó a un grupo de amigos con la intención de montar un partido político ourensano, y así nació Democracia Ourensana. Es cierto que en esa constitución yo aparezco como fundador y tesorero de Democracia Ourensana. Está documentado
y es público. Aunque ya no hay una vinculación política, sí existe una vinculación emocional y de amistad. A lo largo de estos 41 años hemos vivido de todo. Momentos de mucha cercanía, de lejanía, de enfado, de acuerdo, de apoyo, de rechazo. En fin, de todo lo que se puede esperar en un periodo de tiempo tan largo. Pero Gonzalo sí es leal, no miente, o al menos procura no hacerlo. Y es muy transparente. Además, Gonzalo es un idealista y su interés real de ser alcalde de Ourense es transformar la ciudad. A relación do alcalde de Ourense co Centro de Intelixencia Artificial é un tema do que xa levamos anos falando aquí en Noticias Dispersas. O alcalde de Ourense fixo pública esta fin de semana, a través das súas redes sociais, unha nota de prensa oficial do Concello. Unha nota de prensa moi especial, porque ademais de que contiña dúas emoticonas, un simpático robot e estaba chea de erratas, erros de concordancia gramatical e proezas estilísticas. Na nota dase conta de que o Concello fará unha segunda convocatoria para cubrir 19 dos 20 postos vacantes no flamante Centro de Intelixencia Artificial de Ourense, xa que nas probas de selección celebradas recentemente tan só aprobou unha das 37 persoas presentadas. Todo isto debeuse aos erros cometidos polas persoas responsables da elaboración dos exames, uns indocumentados profesores universitarios. Os erros, esta vez as aspas son nosas, foron 3. A proba era primordialmente teórica, inusual cando se busca talento. Incluía unha nota de corte excluinte o que impediu seleccionar os seguintes na lista 20 mellores. Pensamos que quere dicir os seguintes 20 mellores na lista. E por último, exixiuse un temario excesivo nun cortísimo tempos. 120 temas específicos con só 3 meses de antelación. Por suposto, o alcalde faise responsable dos erros cometidos. É responsable porque delegou completamente o proceso de selección. A culpa, como sempre, é doutras persoas. Esta delegación na colaboración das bases, para que empregar a palabra precisa cando podes usar unha parecida, aínda que non signifique nada? Non volverá a suceder e será o propio alcalde o que estableza as condicións dunha segunda convocatoria onde non haberá un exame teórico, de modo que, en vez de 37, haberá máis dun centenar de aspirantes. Porque todo o mundo sabe que o Concello de Ourense ou calquera outra administración pode funcionar perfectamente como Google ou Facebook. Estes feitos demostran a total imparcialidade das probas ante as acusacións anticipadas do periódico local de La Región, que soltou sospeitas porque se presentaban 4 enxeñeiros que son persoal eventual de Democracia Ourensana. Por suposto, no caso de que, por un milagre da Virxe María, o alcalde poida saltar as normas da función pública para elaborar esta segunda convocatoria a súa maneira, estas 4 persoas só conseguirán a praza se a merecen de verdade. Ou se soñan moi forte para conseguilo. Un dos top fans do alcalde en Facebook comentou o seguinte: otra atrapallada del sistema público. Lo que había que hacer era contratar a quien en tiendas cumple los requisitos por valía y experiencia, no estas pruebas absurdas, inservibles y generadoras de larpeiros. Porque, como todo o mundo sabe, acceder á función pública a dedo fai que un empregado público sexa moitísimo máis traballador. Un claro exemplo da fuxida cara adiante na súa xestión de promesas incumpridas, que se van tapando con máis promesas que serán incumpridas, ou con discursos populistas que sempre quedan moi ben, porque os funcionarios son uns vagos e Ourense é a cincenta de Galicia e España. Foi todo. Seguiremos informando.